Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Namor bangade ukupatrai utrai sinong ngatip kambhai ke jingdon kam ke jongpi ngamde upana ngade upatrai baya khai helang ba piang ne pihab ya husiar wa ya ki pana tenga ngasonai burom ya jing start ke jongpi balawan bun ki pana ki bonwan yele dang ne ndrei pi kentat pi jid hiu bas bor bari upatrai yai beteng ya kane ka bat chanya ba hau upatrai om upana nang ne no lang bun ki pana barang wan bet ya u patrai u so thu kamba ya ga jingdon kam ku jong phi kumba ngia so thu man ta ka step u emily ka 19 South Shillong constituency ba san bo shulai ulong bahagi ni gisngi ki bun ki noyalam ki balap mit tang ban kran harut surak kat baka kampat kamlia shunuru bat wat tang ko ke footpath ru kimla banwanra Habapai si kampen roi ki bola wanra haga constituency ba san bor loong ba umde upana hende ude ukpatra ubla khala helasan hapo constituency kumta utip bahai ki jinan kam ginong shong shnong ba upin pawru ki jing sngongu ikinong shong shnong ka constituency da ka baong be ki jiet ya u ukpatra om ya ki pana ulakran ya kani hakwe na ki jingalang ka bola pli atli ki surak haka than dom paring Kui kedai kajing pinhe ya ke surak PWD Road, Nasmail School, Maune, Shudu Ying Sa Jong Uba John Walang, kemudian Hajumor Lane, ya ke Belashna, haka jinglut ke Bashiklor Khalailak Sapusau Hajar, ling baka State PWD SPA Scheme, arajar Poway, arajar Powar, bagway pak kedai ke surak, namin sign dumparing, ya ke Belashna, haka jinglut ke Bakon, Shiklor Lai Pralak, Nyop Wajar Tingta, haka niga juk ke scheme, ke Balayo na ke Bentaus Nam, arajar Polai, arajar Posau. One. We have to keep the media given by Basalbon to our junior engineer. Boro. Sim na. Conceptual work in Paris. Then to Yung bali tep. Our ex-team engineer. Yung balang do, yung pi, yung banong rum. And our SDO, Subdivision Officer, Assistant Engineer. Central Division and Riva. Thank you. So when I go Buram, our MLA, Basan Bosua, Ibawa, Sim Yaga initiative, Mok, Halor proposal ka pangin na Robertson nila ICE, the proposal given by the Robertson. We have taken initiative and recommended and pursue the scheme with the government to get the sanction and to see what we have seen today that the road was completed. So we'll pray for Baksanbor, so he will have a good health. No? We need him from time to time. He's the one who come forward with us, to work with us, with the professional on each and every one of resident of Apollo Paring. So I will not take much time more for giving a speech, but on behalf of the ex-committee of the Barcelona, the people of and residents of the Apollo Paring, we thank Sandor what you have done, and so many other schemes also lying. Closely, we will complete all those proposals we have given submitted from the Barcelona. No? So not only Bantalabur Road, but even this footpath, drain, water supply, and sport activities, all the things Batanbor will take up what we submitted in the proposal. So we hope that all these things within this years to come, the project and the proposal will be completed. Ngalong buat sukumen aku membeli jumpi. Bakader kawai di surok ki bala palat saufo senam ku balaya. Selok beri baburet orang basyo markini ginong song senong. Ba kila persang la palat more than 40 years. They have tried their best to get this motorable road. Mensuai di tagi footpath di barit buon ke jing mensau, kamit kayong kalaj bendon kawai nang senong ki ba lalong haklau kan eh. Kalau muka senong mo kumahapo klau kadum kalau bating ma gibriu dangkloi la pa pa poying man yong ki minut. Te ada ka jingger khu jong blei da jing start jong pi ban pelong ya MLA
labun bentar apa kalau longsor naga kelau la longsor karena yang pilih ini sudah beladap kena surok kena tu baru sung layak lembah yang anu lasuk mau pikir pajak pula esok kamu tak ada kemensan karena kalau poi kum Tuhan kena surok perlu dikan join nang ta karena kabungin sapli mentaru mencai di footpath di barat mentaki street light dak jeng tristom dak jeng nang galang gador bar song ba boret ba sembor borborok ki extem bar dor bar song yetre kum si para kum koi ka yem kum koi ka family yetre lang ngilala ban penurung se kana wi ka surok ka ba msim la dan papoi perkhat sobat yo ya kana surok kamtam ya ka jaka kum bala ong di rang ba snong ngarong soban ai kuble I must congratulate and express my sincere thanks on behalf of the people of 19 South Shillong to all our beloved landowners who have donated your land free of cost, without compensation. So this is a very good example, a very good lesson to other locality within my constituency in particular, and so outside my constituency in general, that you should follow the footsteps of the resident of Mansan, Lumsopo or Lumparing, that the people are far-sighted and the people they know that road is very essential. Kung mga lajuang ba kajaka kajungpi habalawan ke surok kali lesi hapor ke palat surok kali lesi ke longtang ars pa ka siput mentra balalat kali yang alayat hu ditrai jaka ba nyilala benterwa hadu arajar siput naga ars pa ka lala benterwa saka araja saya nak sidong gobak kali itu jong ka sor silong borokoi kana ka sidong kabatang san minit ngala poi hapo try kejat jong ulum Shillong kadang-kadang the last locality of Shillong city hapo in the footstep of the Shillong peak but kana ka babenta ka sanction ka jongka ya kana ka bagin plien no benta hang ne hapo mensan lumsopo o perluparing ka long sikur lai pupralak nyu fajar berkata kepilih pilih mentah hapo mau ni jumar di laban kalong sikur khalai lak 10,000 berkata total kalong alkrur san puar lak 1,000 bor arti dikini surak bat kata yang teh harum kepilih pilih mentah yang teh hapo mau ni katuru kat pensuk sibuna kam tam ka puar bakadun kai kajing yap briu kajing kayap kadu kakawai kajing long jiaseng kelasuk bapin pak ni kali bapin pak kali lani ba mo ba pinbu yak syuki la don ki baduk ki basuk ki bakapnya i haga puar ka badon ke jingyap brio ki la dia belong jiaseng la dia baron ka khawai ka dawai lesi den ka ki khamnya ki yang kamtam ngi sasor kamtam ki basong wai nrei ngi la pen he ka surok pilala ban sina pandal la dia ban bu syuki kang ba ki bon soulem ma ka yang jo phi la ni ki bon yak jiaseng ki la sup ban bu syuki shabar kita ro ki di ki jinun kam haga jing im go ban ka si ki jongi te kidi ki bagia kuabul pen tip chapi but tangkan ne kirang bunchu daki post pa krur ki scheme ki banang wan sakenjat bol chatai ngin sayo ya cultural center ka basau krur chiteng ka ba ya katuka community hall ka bla jot ra thai ka baju pron kam ka sarkar haga por balon ki ya thabut MLA MP MDC haga balon haga bede bat kajing don kam ka sarkar berpeluang ke medical camp lagi dengan ki program ke sarkar kala jot ra thai menta ka stenat ko long ba sau kurur ngala mu pche government ngile sanction ngin prano is ko bare ngin sina daga cultural community hall ka balai mala nangta hangne hapo sidong ngile mu dang menin ba karbuna UDFO wongser urang pentip ya nga ba kidang sa stang kendiat bakin aya ka accurate ba kadot liki dieng kidan hakada kapan aya nang yang dor bar sedong ikada ka khatsan akar saka forest department bat kadot liki dot dieng pat hangte hakada ka khatsan akar kapakan aya nang dor bar sedong baga sports club cepoga forest department kerang ba ya kata kemadan hangte ngin penlong ya kaya ka multi purpose ground sports ground kabandon lut khatsan akar nagador barsong kan ais ka forest kan ay yang itanglay akar kaba niyo ban penhe ada kamadan baik ada kamadan football kan don nodok swimming pool
Kamaran kriket, kamaran football, kamaran yele sports, banyamare, ka basketball, ka indoor stadium, ka volleyball, kena duk jele kai baro. But kanlong kawai lesi kan ngasong sorong benong lesi kanlong kabaring kong do. Hagar katan ya hapu asor silong hi kanlong kawai nagaban kringi gitoris hi kinong yele kai. But ka swimming pool ru kanlong ka competition apa kini jigi. Barga sorkar ru dakadun ka Beglia Games. Ngele ekran baru chief minister, baru sports minister, baru deputy chief minister ngele ekran. Ba hadin bagila yo ladap ya kajinya Hanover kajinya IT ya kajaka nakasong ska forest ska slong. Ndale adap ka yatho ka yatar hadin kanson ka team no Port Delhi. Kinwan ki architect ki bansa prekre ya ka DPR but kumtahi nagalang ka government lang baga state sports department baru chief minister ke dala debri comment ngan se ali lang baga sport club baga dorbar silong pat siapo Delhi siapo union sports minister banyo eka special sanction but hak to por ngani thu ipi ki men ki parag jungi si sin bakawan sakana ka multi sports complex kamong e tam bakat pentoy kinong ile akai kata kawai ka pentoy kinong di drugs kinong di kin laj ile nakijing im ki basneo ngin penkelai ki bar ka baru ka revenue kan wan sibun na pi ki baduk basuk ki bum kam don jam playo ban pli ki stall ki dukan ban deja de ki bam sibenta kan long ruban pli kam yo jam yo pi namar ba plai i benta ki babun ki no yalam ki lamit stanga keren harut surok mereka kambat mler iwei footpath mji hapo sidong lojong tengai ladi hi ngapunduna ka keren ngatrai beda kam te uparang wong walk murtok les namar ka kentin gong ki kam ki keren kam jam mane tin plai ki kam ki kam ki punya trai ndan kam shu bang ya la plai so thu dot ginono di kam ka pishim ha bagi ya selok badobar sidong ya selok ban ya selok bagi sport club ya ni ki seng samla seng thai waju bam jaklut waju long ki baklut ki bale chong sit long jai penjengai Nomor ba PG di ubah sunbor bolok jai te lada pi keren persya apa ia kamon gajungi upaj ba khasi janji agaro pat ngabor bum jo ailat nomor ba ladon kistir gi bon khang bam do masi te plai hi nga tangong yang ne ganyang long yang rendia ro gi bam ka khnai ro gi bam kat bengi mon ha mdon mono bala ban khang ya ka bam jungi ka bengi mon tumi kita ba sunbor ju e ubading kong do banyak kun ngam salia wat yo prime minister chief minister jon oru nre abo po sidong thao bagi atrai pan amta karoi kapar ni atrai jai ngim yele ab chong shit ndon gi bombur bon sambor pa dia pi ki men gi para ki jonga na kudon si la chadu Delhi ru ngan lek ngam ju salia bani ada ya pi mo nin pli menta khakhat jum pi mansaki ngane jing stang yom pi ngane ka jaga ka stang ta please PDI ke transformation ke bamut be kini surak singkim ke jing sna ke jung I ke ba teng pimla dori ke jaka pamnai kali ru pilayo ban kali kalau ngapa suk sibun kinong lek nong wan ya ke ket ke ba haka khawai ke dawai ru ba hak stong siparu kalau pun suk sibun ingi dang sen benta ke dang ya ki kam ki babun hadu benta bat pintip benta bat ngios ko nang ka jing ong joe me de ba hadu benta kemut hadu art fulai art sao ke jing tri kam jungi tang na kiski manon ra ne apo konstituensi jungi haka 19 South Shillong kalong hadu 1000 crore khalai lak coba ban akti mon ke jak muntang kamde ke suk penyo ene pisa banyo ka ski mon chutho ko mo jo ong ba sanbor ban mak ngapor kalong ke suk henry banyo ka ski pat banyo sanction kamde ke suk ni bedon ki bor sarkar ngan tu pi
ki habia yang bagi department ni repair na kamtam ku surok kapil di nang tu kali planning for administrative approval kali for finance and concurrence zon kam kapisa ka bakam shalor pa de ka hable minister approval de banyo ka taru kapni sang hisgi kaya daki phobanai ring yo MLA jungi uba ki jio chu khana ki parok jungai badan tai uba leit dalari hi ban penru ka file ban penyo ka approval nadu ki barit hadu ki bahya kalong ka ka ba ni sodot box sibun ya unong mi khat jungi bat ki sinong ki ong sisa ta pi don box sibun yo kum ni unong yalam jungi om tang he sna sirok andre ha ki ru ki kam tam ya ki chon jung pai ba Ia keran ni MLA ni ong bengi kwa bantap ya kene ti MLA idon hakata ka ju e ka jingmut ba khnang ba kene ka kanum long sat e kene ka wa habatap ne ka light na ka jing bread jakya ka ba isak met ba man ta boro ki brew ki bread ya ki nyut ki nyer boro khoi ki jing badon ayeng bunsin ki bread senes po wa ba ka penjabo penjaklia ya ka wa iki umbam umdi dan re la kajing yo lan bantap kumne kalong ka ika jing ku ko bakraw ya kana ka snong ka tao khamtam e ha ka khoi ka suba bat ka baar pan hi ka perthai menta ka nang mi ki si nang bon ki kali kawai ka yeng ka nang saw san tali ki kali kimdan de ka bu hayeng hapen yang surot te ka jing don jong kane ka jing man bantap slap ya kane kalong ka ika ba kajing kurku ka bakraw ya kini ka dong hang ne boroa lo alum paring bat kumju kini ka jabarlin ha ka ba irang ba sinong mene om bangin se penbaik ngaso banai ku beli kerpang ru ya ka PWD department nadu iba eslitat nang tanah galeng iba enlengdo iba hujan ba nongrum kibarong executive engineer assistant executive engineer junior engineer ki badai maki kiba hadin balawan ke proposal kumtu kumulaya tu de ruat ba don boro argirang ba snong te ngilapa ya ke proposal ke bala de ye ke ba hakapor bangiwan inspection kat tu kan sistem mensua joint inspection boro ar ki dor bar ban manga ba ke peludi tengi ke kawai na kijing pejingai ni kum ki trai snong ki ba kha ba he ki bangi perun kam ya kana ka wa kabangi de ya pangselung kat kan mau nang ne ter nang ne ter ngi klo ya ki mau ngi kendang ki mau ter nang ne nadu kepadi jong irat ne ribon suer ter ha du po tempo jor arsi jing ta ladam am dotli chelandai kedang kuot kena ka ta ko por dang rit ki commercial building ka padon nang don ki tin ki nong song dang ya don iwe hang tu tengah sokia kan barang mikisngi kan kubun negapor pemerintah kubu bakha bahe akan kadong gosnong te gile a one page hari lo pile ibit ban pha yang aku memilih jong pi saka legislative assembly te kala de kamram bat jonga bat bania slok bat pi bat nga i ke jing don kam ha ki por da don kam tam ka por badon ka jing yap brio ka jing don ka jing yap ka jing do ha ki yeng ki bas kam tam ki basa sini tanjung marlin kana ka maune lor lomparing laban kepecencar jikapnya anu kata-kata habodon ka jing long jiaseng habor bayap priu bale on tap on thang habodon ka jiaseng habon jing kawai irit pla disurong kimi isuti pipe sene seturong kasurok kolom kawa ka jing cepo ka jing kumlaong badon ba eruat kawa ka chung open gumtu ki bread iki ksau ki bread iki miau ki bread iki jabo ki jaban ki berni ki sengkali kabala isaimet kabala penjaburom yang aya pi kum ki traistong hakabadon ka khawai le si jeseng le ni ka jiya buru ki wan ki perlok ki men ki parajungi naw ki sabar juga de kalaban karal laban kalong ki jaburom yang i ba ki wan ban marcha de jing sma shoban rung chena chipo taka ba pelong yang i bangin ngin ya traistong bat kumjuru ngile ora no ya kaplan kamanglande ban tap no nadu na yung iba i katay nang tay na yung iba Everest karwan lang katay nang tidak po parma po po mi katur ngila tap lut boro ya kader ngila tap lut boro khat kade klayarap sibu ne banlat na jing berat yang ngi jebo long yang na jaka ka ba khuj ba subamo kade ka mde ban khuj tang yang ka sam go jong pi ka compound go jong pi kanero kade hi ka ying go jong pi ka surok go jong pi ka ba pi ya man ka ski te ya trailang kan long ba khuj ba suba ka bi nan te
mentasing so dokumen ru bang layo ban pli artali surak kawai ke basiklur lai pupralak nyu po azar kum hapo mensan harum butia mandir hakaba sau pusan snem tam kejinjar nang tu kolong ba habaran ka baghilik ban kha khulung lani ki bapang ki timen ki kro ki haban kit daga suki kin habiyat ku machkan ta steng nang tena them shadu si chaneng lum so po ban pensong po ki kali dan rai menta kata kasinong stay kala longsor hakaba lap maximum ki surak lala nora citi kasinong kinang bun chu ki surak ban ki skim penroi ki barang bun ban nang wara agak sinong berkumta hang neru ya kadang skim nilayo penora kabalong porok kajinglut sikrur kalailak subsawajar hakaba ngilay atap kumtu bat tangau punai macpan nakayang ka Dorbar Sinong lor lumparing kat sa invite bang igiwi-giwi ki Dorbar Sinong apa rajaban kabakatay maka surok nang tay na po mensan nang tay kabagsiong ka ikisad ba po mo na janing kong nora nang tu ngilapelat ki surok nang tinglalal dot adu yung kong nora na po mensan new colony nang tay rarat na po Nepali school Bengali school nang tay na mensan nu kilala jadong tu na yung kong nora paterter lengba ka Titanic School atau Titanic Building bagi orang mo ka Titanic Building haluang ne taki padap dia tu ubnai mas ngalala ban ubnai mas ngalala ban plane ase tu bakatay ka surag ru msim lapoy perkat ka bangi ki bakha ba he hang ne ka saj ba po mo menchwa mo nakariat karam kumtu nrega rega jingkur kublay ban so ban ai kublay ya ka pludi department ki engineer ka jing start jugi kumno bakin la ban pelong ya ka feasible ban pelong ya kata surok ban kata surok kan long tang one way kabut tang akapor ka emergency akapor ka ba kikun jong pi ki kerki ban poi chi school chi college chi jing tray chi jing pela balai chi hospital ban lecha ya gitu ki bakha ki balai ban kha khulung balai chi sumar bai shau khu ya ki kun shau khu na ki school pim dan kam so balai aduh 10 kilometer pisu her benang tai wut lapo yang ne lapo lai mukra spain mon lapo salaban pil kwa lai guati kula kalong wonwi tanga por ba her pilayawan her daga kali daga skuti ki yuan kit ki moria ki siap ki tiar yeng pi layo kali larung hayeng ha trong lum kasurok ba sumborora daga ru ko bakan long ka suk ya pi kidang buon dik surok serul bang ru kibarang netan sidan ki ani katwan wat sakoy election lu ngapa dia osong thaj nomor ba ki skim kibarang tray ki hospital lapnya apa lumpari ko bispo jing thia nomor bagade ku patrai utrai sinong ngatip kambhai ke jingdon kam ke jongpi ngamde upana ngade patrai baya kha he lang ba piang ne ki habia husiar ha ya ki pada dengan ngasomnai burom ya jing start ke jongpi balawan bun ki pana ki bonwan yele nang nen rei pi kentat pi jid hiu bas bor bru patrai yai beteng ya kadai ka bercanya be hau patrai om ho pana nang nen lang bun ki pana ki barang wan bet ya u patrai u so thu kamba ya ka jing don kam ku jong pi kumba ngia so thu man ta ka step kidang bun chu tu ki men ki para ki jong yi ki hapret kidang bun chu ki bangendang ngarang trai kini ki ngi so banai ngu yu blai ubakar khu yang ubakar khu ya pi bat swab ngan song ai ku bleiru kerpang ya i deputy chief minister ijongi ba prestun tin song balong ru in charge ko pludi ibalaya rap sisa yang ai ba e yang ai kabur ke ba e ya pi baro kat kabadan ki proposal ki scheme ki ba pha sai nomor i tip ha ba ngidei mangi keberan kam ha namar bagi sa agir ki lum ki basharing ki ba bon dang nakariat karam na takadaw kadon ru ke jia e ke ba jan gabat i nomor ba ngam jude ubale he ngam jude ba ben yano ru ngalit daging sowret ban ut ban nam saki kumolong di baduot don ngalit hidlade sadu ka pludi na pludi hapo baring ba hujon ni saki hab man bangaya ngarung ngai di sabat ki ban follow up ya ke jinon kam go jong fi ki file ki lalong kumnu ngalit hi sapo C office jong secretary jong pludi hapo la chumia ndakala apoy kum tu spo planning ngabud hi nang ndala apoy finance badio sanction ngalit persadu minister sadu ka level chief minister ngalit ngaud nganam ngalet ngam jukran ben ngam jukran ko ki suye te haba u MLA wala eret MLA
jong phi ubalet daga jing sodet daga jing od daga jing nam ki mana boyo jumun toy pio jumun toy ma phi se ndai takadau dan sidan ki bana siwe be konsensi ki bisni yang yo skim tang apa 19 South Chelong konsensi te namar ba haba ki ba ro ki lut to kamut ki je phi ki janga te ngan chong no da ka ba sa sin ngai ku blei binga phi ba ro